السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى بفضلني كرمني الله تبارك وتعالى نصيبي بدقي أسيبم لبا مقول ليربا نمت أسيدا لا قدوربا بركتنا تلبا تا رمضان المبارك أدوغي كان بخرا ميامغي ممانغ تمجري ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯔꯃꯖꯥꯟ ꯃꯨꯕꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯃꯖꯥꯟ ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯔআꯟ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯁꯃꯥꯟꯗꯒꯤ ꯐꯔꯤꯁꯇꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯝꯂꯛꯏ꯫ ꯐꯠꯇꯕ ꯁꯩꯇꯥꯟ ꯃꯈꯩ ꯐꯖꯤꯟꯕꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯖꯟꯅꯠꯀꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯍꯨꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯊꯣꯏ ꯀꯥꯖꯩ꯫ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯃꯖꯥꯟꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ रमजान था असिदा हांगदुना लैरंबा मस्जिद नमाज सोंदना लैरंबा मुसलमान सिंह मफूगी मैकैदा लाभना लैरंबा मियोय सिंह अल्लाह की रहमत थगी नक्सिननबगी दमक्ता असेंगु मुसलमान ओइबा ngamnunabagi damakta honajai। करीगी दमकता रमजान की था असिदा कानबा कया पीरिबनो शैतान सिंहबु करीगी दमक थाजिनदुना थमलिबनो। मगुल लैरबा था असिदा मफूगा हेन्ना नक्सिननबगी दमकता अल्लाह तबारक तआलाना अदुगुमलबा फत्तबा शैतान सिंह अदु फाजिनदुना थम्मी। कनागुम्बा अमा फौना मफूगी कनागुम्बा अमा फौना बंदा अदुना मफूगी मनाक्ता नक्सिननबा होतनबा मतमदा लपथोकहनबा ngamloi। मसीना मरम ओइरगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हजरमी من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من وما تأخر। हाइबदी अदुगुम लबा मिसकना रमजान के रोजा सिबो ईमान अमसुंग सवाब की नियत रोजा है लबा महाक की हौ की गुनाह खुदिम ओथोपिगनी। रोजा से इस्लाम की मरी सुबह रुकनी अल्लाह ना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखोई की इथक्ता फरस्तौ बिखबा रुकन अमनी। रोजा से अरबी दा सोम है न कवे मधुगे अर्थादि इबादत की नियत सुबह सदिक तगिना गुरु बे आफ्ताब फौवा साबा थकवा अमसुंग नुपीगा लमिनबा अमसुंग रोजा का हेंदा पोलमसिंग दगी ngaakna चटलिबादुनी। अदुगुम लबा बलिक फारबा नुपा नत्रगा नुपी अना ए याउदबा मियोइसिंग मुसाफिर ओइदबा मियोइसिंग की खुदिं मुसाफिर ओइदबा मियोइसिंग की मथक्ता रोजा असि हेंबसे तंगाई फादबनी। अल्लाह ना हबीरी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान पुरकलबा मियोइसिंग नखोइगी नथक्ता रोजा फरज तौखरबनी। नखोइगी नमांगदा लाखिबा मियोइसिंगदा फरज तौखिबगुमना नखोइ रोजा असिगी मरमदगे गुनाहदगी ngaakna चटपोयो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हदोकिरमी फिल जन्नति 8 अबवाब मिनहा बाब युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला अस्साइमून। जन्नत थोंग निपाल लई निपाल अदुगी मनुंगदा थोंग अमदी रयाल कवे हाइरिबा थोंग अदुदा सुन्नतगी रोजादा संहनबिगनी। अफमा तोपदसु हाइबिरे वला खलूफु अमिस्साइमी अतयबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। रोजादार की चिन की मनम नंथीबा दो अल्लाह की मनाक्ता मुस्क की मनम नुक्सीबदगी है ना पांबो ओय।
roza asi asing mamakki oina Allah gi khudol amani masing thingam daba makhai kana ba kaya yauraba adum laba roza ni haksang dalla kadaba ana ba khudimak roza asigi maram dagi Allah na koktopi roza asigi maram dagi guna kaya dagi labna thambi awa ba kaya sabar tawang halli roza asigi maram dagi roza asin haksang da pangal hingal halli Allah ga naknaba maram amaswai halli Huzur sallallahu alaihi wasallam na Allah tabarak ta'ala ge irshad nakal tawri as-sawmu li wa ana azzazi bihi raza aigini amasung ai samang na madugi badala pigani nungsiraba itne nawsing khanthaduna yengse karigumba aikoina raza sibu tamoi singna raza sida Sariat na yadaba thuk khuding makti ngak na chat bataraba guna khuding makti ngak na chat bataraba adugi badala ado Allah masamak na ikoi da pibi gani nungsiraba chini nawsing ajik na koi mayam na raza gi kana ba kaya takhre tabu tabu kana ba sing ado phangna ba gi damakta makhal khuding makki guna da gi hingu mathau tai isa gi chin asibu hifazat tabu mathau tai chiron chat ba gi hingu mathau tai na tabataraba di ikoi gi raza arem boy gani Huzur sallallahu عليه وسلم نهدك بري الصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسكب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني أمر وصائم حيبدي رزاسي غنا دغي امسون جهنم دغي ngakthokna ba basak amani nakhoi gi manung dagi hek kanagumna raza hele adu oirabadi masagi chimbal dagi phattaba wa thokan gano amasung langwa phattaba tawgano karigumba nangonda phattaba hairakle natra khatnaba haurakle adu oirabadi bakum asunna pikho ai raza hen ba misakni nungsiraba ichina nawsing raza hen akoi kari taw mathau tai raza helingai manungda akoina adugum laba Allah tabarak taala ge tasbih wa ta'alim taw mathau tai dikar wa azkar da pansilen mathau tai Quran tilawat taw mathau tai amsung nafalna ma sing fal mathau tai kanagam misag amana ayri Ramadan mubarak asida neki ama tawtaraba adoi bataragadi hangonda neki hundra na traga neki hundra dagi henna Allah tabarak taala namhagi sawapi nabigani adoke matik magul lairaba Ramadan mubarak asida ay koina amal tahudana jannat phangna balambi thihauda bataraba ay dagi henna pang misak sing ado kanang fugo oiroi nuksiraba isinna sing Allah tabarak ta'ala na ay koibo hai kriba khara khajik asida aman tawbang ambagi to hipina biwo isano la qadari ba Ramadan mubarak asida shariat na fi riba ahkam Ramadan mubarak ki fi riba ahkam chingaduda amal tawraga amasung shariat na yadawa thingliba adugum laba thabak singaduda gi ngak na chatpagi Allah tabarak ta'ala na pangal pina biwo isano wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin